Innanzitutto è un vero piacere ospitare l'Assemblea Generale di Elisan a Venezia presso la sede del Consiglio regionale del Veneto. Un benvenuto alla Presidenza francese e a tutte le delegazioni di Polonia, Francia, Grecia, Austria, Italia, Spagna, ai membri del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, l'Assemblea dell'ONG presente con i rappresentanti di due commissioni, alla città di Rotterdam, al Polimestar di Valencia, alla rete ESA e a Isra Treviso. Mi fa anche estremamente piacere accogliere in Elisan la delegazione Kujawsko-Pomorske guidata dal suo presidente Piotr Kalpesky, un grande amico. Oggi è il nostro ospite d'onore. Desidero congratularmi con lui per la selezione di un finanziamento da parte della Commissione europea del progetto CARES, Remote Healthcare for Save Europe, in cui la nostra regione è partner con l'ULS 7 Pedemontana nel quadro del programma Interreg Europe. Sempre nello stesso programma, sulla tematica dell'innovazione digitale, è stato anche approvato il progetto ProCareful, Proactive Care for User Life, con capofila l'ISRA di Treviso, il cui meeting di lancio è previsto il 14-15 marzo a Treviso. Prima di entrare nel dettaglio della mia riflessione, vorrei ringraziare Sylvie Carrega e Jean-Marc Stroyer per il grande lavoro che hanno svolto nella guida di Elisan in questi anni, permettendoci di crescere e portarci al punto che ci permette oggi un salto di qualità, che è conseguenza naturale e frutto di quanto hanno fatto. Non è un grazie di prassi, ma un sentito, sincero, e sono convinto che appunto che interpreto anche la sensibilità di tutti quanti voi proprio per il grande lavoro che ha fatto e che avete fatto veramente negli ultimi anni. Cara Sylvie, caro Jean-Max, vi siamo debitori perché se oggi possiamo guardare al domani con autentica fiducia nei nostri mezzi e nei mezzi di Elisan, lo dobbiamo veramente a voi. La crisi ucraino-russa rischia di degenerare e trascinare l'intera Europa verso il baratro di un conflitto di cui non possiamo escludere anche l'uso di armi potentissime. Dobbiamo avere coscienza dell'emergenza umanitaria vissuta dal popolo ucraino, sopportata in gran parte dalle regioni polacche che hanno risposto in maniera straordinaria. I voivodati polacchi hanno fornito quest'anno un autentico servizio di civiltà nell'accoglienza di famiglie, bambini, anziani, aiutati con uno spirito di solidarietà sorprendente. Io ho avuto modo di visitare il centro di accoglienza di Cracovia e quello che abbiamo visto sia alla Turun Arena sia in stazione è veramente qualcosa di grande che hanno fatto appunto tutti i voivodati polacchi. Dobbiamo essere pronti anche noi con la nostra rete, dobbiamo essere pronti anche a sostenere gli scenari peggiori ed è questa la mia speranza, sostenere la rinascita e la ricostruzione dell'Ucraina nel processo di pace nel pieno rispetto del diritto internazionale. Ci attendono sfide epocali, dalla lotta ai cambiamenti climatici, la transizione all'uso di fonti energetiche rinnovabili, la questione demografica che nella nostra realtà coincide anche con il progressivo invecchiamento della popolazione, oltre alle tematiche sempre più gravi legate alle nuove povertà, l'impoverimento dei ceti medi, accelerato dall'andamento congiunturale dell'economia con l'aumento dell'inflazione che colpisce soprattutto i più deboli. Non sottovalutiamo le potenziali e gravi tensioni sociali che il quadro generale può generare a breve, mentre l'esperienza ereditata dalle pandemie Covid-19 ha portato all'attenzione di tutti la necessità di sviluppare sempre più la telemedicina e quella e-health pubblica, la sanità ad alta tecnologia, che permetterà di fornire l'assistenza qualitativamente elevata a costi veramente contenuti. Nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile, i governi locali svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l'80% dei consumi energetici e delle emissioni CO2
e associato alle attività urbane. Promuovere la transizione verso un'economia circolare risulta essenziale, in modo da programmare un piano di azione per raggiungere un'economia sostenibile. Proprio ieri pomeriggio, e mi ero assentato proprio per questo, ieri dai nostri lavori, la Commissione consigliare competente nel Parlamento del Veneto ha iniziato l'iter del mio progetto di legge sul nuovo sistema di economia circolare in Veneto. Rappresenta un modello fondato sullo sviluppo sostenibile che tende a mantenere in uso per il maggior tempo possibile prodotti, materiali, servizi, materie prime, al fine di permettere ai sistemi naturali di rigenerarsi, minimizzando l'utilizzo di materie prime e la creazione di rifiuti e inquinamento, massimizzando nel contempo il valore di servizi, prodotti, materiali e risorse. Il mio progetto di legge è strutturato in maniera da prevedere un piano regionale per l'economia e lo sviluppo circolare, un responsabile regionale per la transizione circolare, la creazione di una settimana sull'economia circolare che potrebbe essere parte di un'iniziativa europea ed internazionale. In questo contesto vorrei sottolineare e ringraziare l'importante lavoro della IFFD, protagonista ieri del successo del lancio della Carta di Venezia attualizzata, con l'impegno da parte di tutti i suoi firmatari per la raccolta di buone pratiche da presentare presso l'ONU per l'implementazione dell'obiettivo 11. Ricordo che la data di scadenza per il rapporto di monitoraggio del 31 marzo, ma anche il lancio del nuovo gruppo di lavoro da parte della città di San Paolo che include temi della sicurezza alimentare, dell'energia e l'economia circolare. Inoltre accolgo con grande interesse il lavoro del collega della regione di Fili, che coglie le opportunità delle sfide ambientali per rinnovare i servizi sociali. In aggiunta, interviene anche oggi presso questa Assemblea Generale il Presidente della Commissione sulla crisi ambientale e sanitaria della conferenza OING del Consiglio d'Europa. È di grande valore che Elisan abbia statuto partecipativo al Consiglio d'Europa e che ci sia quindi la possibilità di intervenire congiuntamente in modo proattivo e continuativo con contributi ai lavori delle diverse commissioni. La tematica portata avanti da quest'ultima riveste nel contesto attuale un particolare interesse. Il cambiamento climatico ha un particolare impatto sulle persone anziane, che sono tra le più vulnerabili, per cui mi sembra anche molto positivo lo sforzo del progetto HOPE con il partenariato di Elisan e il notevole lavoro dell'ISRA di Treviso per inserire misure di prevenzione all'interno dell'agenda dei servizi sociali. Per parlare anche delle proposte che ci riguardano, i giovani appunto sono molto interessato ad ascoltare le proposte del collega Greco del South Augean per la protezione dei minori e delle famiglie, che include la cyber security, materia che ho anche affrontato personalmente coinvolgendo in Veneto l'Agenzia di Controllo delle Comunicazioni, il Corecom, con il quale abbiamo varato un piano di lavoro di concerto con l'Università di Padova, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Polizia Postale Italiana sul ciberbullismo. Forse il contesto dell'European Year for Skills e i programmi comunitari di riferimento potrebbero offrire una cornice interessante per lo sviluppo di queste iniziative. Proprio in Comitato delle Regioni, nell'ultima plenaria, abbiamo proprio approvato un documento che si occupa quest'anno appunto dell'anno europeo degli skills. In Veneto, poi lo illustrerà benissimo la collega e amica Manuela Lanzarin, le politiche a favore della famiglia rivestono un'importanza strategica nel nostro modello di sviluppo. Un'altra iniziativa che vorrei condividere con voi poi è un'ulteriore collaborazione. Oggi è la Via Querinissima, che percorre un tragitto che il veneto Pietro Querini intraprese nel 1400 partendo da Creta per giungere nel Nordland in Norvegia e poi ritornare qui a Venezia. Questo progetto ambisce a tracciare la rotta percorsa appunto da Pietro Querini via mare e via terra per promuovere un turismo culturale lento, consapevole, sostenibile, enogastronomico e mira a ottenere proprio quest'anno, a fine di quest'anno, nel 2023, la certificazione del Consiglio d'Europa come International Cultural Route, via Querinissima dal mito alla storia, e essere anche protagonisti il prossimo anno a Bodo, capitale europea della cultura. Via Querinissima, dicevo appunto,
è un'associazione culturale senza scopo di lucro che si è formalmente costituita e alla quale è possibile aderire. Per non dilungarmi troppo, e l'ho già fatto abusando della vostra pazienza, anche perché l'agenda di oggi è ricca di interventi, vorrei concludere con la proposta appunto da parte del Consiglio regionale dell'implementazione del nuovo sito web per la nostra rete, in modo di valorizzare e rilanciare le nostre attività comuni, lo scambio di informazioni, il confronto anche con la vasta platea dei cittadini che sempre più usano la rete alla ricerca di informazioni. Ho parlato fin troppo, vi ringrazio per la vostra pazienza e disponibilità che avete avuto anche di venire qui a Venezia. Auguro a voi tutti e a noi tutti una mattinata intensa ma ricca di risultati. Grazie. Thank you, President. And now I kindly ask Miss Sylvie Carrega, President of the Elisan. Please. Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier infiniment le président Ciambetti pour son accueil ici, dans cette merveilleuse salle, dans cette ville fantastique de Venise, et lui dire toute mon amitié, toute ma reconnaissance et tout le plaisir que j'ai eu à travailler pendant 6 ans en étroite collaboration avec la région du Veneto. Je voudrais remercier également Emanuela Lanzarin et tous les membres ici. Aujourd'hui, je vais dire, c'est un peu la famille Elisan qui se retrouve. Et ça fait plaisir parce que ça faisait de nombreux mois qu'on avait pu faire des réunions comme ça. Malheureusement, le Covid a été un frein à beaucoup de choses. Et c'est quand même très agréable de se retrouver. Certes, la visioconférence, c'est le progrès, c'est très bien, mais c'est quand même plus agréable d'être face à vous. Et je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement ici. Bon, je pense que ce n'est pas un gros effort parce que venir à Venise, c'est quand même une très belle chose. Mais je vous remercie vraiment tous d'être là parmi nous aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit discours et puis après, je me permettrai de faire juste une petite remarque personnelle. Et puis, je voudrais aussi souhaiter un très joyeux anniversaire à Antonio, parce que je sais qu'il ne m'écoute pas, il parle avec... Il ne m'écoute pas, Antonio. Je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à Antonio. Voilà. Alors, le réseau européen Elisan pour l'inclusion et l'action sociale locale, European Local Inclusion and Social Action Network, dénommé Elisan, que j'ai l'honneur de présider depuis 6 ans maintenant, a pour but, et c'est important de le rappeler et de le préciser, à travers quelques points particuliers, de faire entendre la voix des élus locaux et territoriaux en charge de l'action sociale, de mieux faire connaître l'action sociale en Europe, de coordonner l'action de ses membres et développer des partenariats européens et internationaux et bien d'autres initiatives, conseils et informations. Tous ces objectifs, c'est une évidence, sont compatibles avec les objectifs et les engagements liés à la Charte de Venise. Depuis 3 ans maintenant, avec l'épidémie de Covid puis la guerre en Ukraine, le monde est plongé dans d'immenses difficultés qui contrarient gravement les efforts des collectivités territoriales pour lutter contre la pauvreté et développer un modèle urbain inclusif. Plus que jamais, le dialogue entre les citoyens et les responsables politiques doit être renforcé aujourd'hui et demain. Plus que jamais, l'action sociale des collectivités locales doit s'attaquer aux inégalités sociales et aux discriminations liées au sexe, aux origines ethniques, au handicap, à la scolarisation, au travail, au logement et plus encore. Plus que jamais, il est indispensable de créer le cadre permettant aux citoyens
de gagner leur autonomie et de participer aux prises de décision qui conditionnent leur avenir et leur survie. Plus que jamais, il est nécessaire de lutter contre les facteurs de division portés par la violence intercommunautaire, le changement climatique, les violences contre les femmes, les inégalités scolaires et la crise alimentaire qui explosent partout dans le monde. Plus que jamais, il convient que les responsables politiques prennent toujours plus de dispositions visant à protéger les individus et l'environnement. Le défi est colossal. Le réseau Elisanne, avec ses experts issus du monde associatif, de l'université, du service public et du monde politique, prendra toute sa place comme force de réflexion et d'initiative. Je voudrais conclure mes propos par vous dire que donc mon mandat arrive à échéance. Ça fait, comme je vous le disais, 6 ans que j'ai l'honneur de présider ce réseau Elisanne. Et j'en profite donc, puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui, pour vous dire que je souhaiterais, et je considère, en tant que présidente, que le candidat idéal pour ma succession est ici présent, et c'est Roberto Ciambetti, parce que, pour plusieurs choses. La première, je vous l'ai dit en propos préliminaires, c'est l'étroite collaboration que nous avons depuis de très très longues années avec la région du Veneto, l'organisation toujours parfaite de toutes les réunions que nous avons pu avoir ici à Venise, le travail énorme qui a été fait, et j'en profite pour remercier Elena, Antonio et toute l'équipe, et Lanzarine également. Et puis, je voudrais vous dire que j'ai une pensée particulière aujourd'hui pour Remo Cernaggiotto. Remo Cernaggiotto était un ami, et c'est lui, il y a 6 ans, qui m'a confié la présidence d'Elisanne, et je lui ai succédé, et j'en ai été très fière. Ça s'était passé à Bruxelles. Et je trouve que c'est un juste retour des choses. C'est très bien, et je serais très heureuse pour lui si Roberto pouvait récupérer cette présidence. Ça me ferait énormément plaisir, et je pense que de là-haut, ça lui fera un grand plaisir aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'après, la parole va être donnée à Jean-Max Trouillet. J'en profite également pour le remercier, parce que ça fait plus de 20 ans que nous travaillons ensemble. Et je voudrais le remercier pour tout le travail et toute l'amitié. Excusez-moi, je suis un peu émue. Et toute l'amitié que j'ai pour lui. Et puis, je sais qu'il va vous présenter des comptes. Et je pense qu'en tant que trésorier, il va être très fier de présenter des comptes, parce que de présenter des comptes aussi positifs, c'est le rêve de nombreux trésoriers. Et je sais que l'association Elisanne se porte très bien et se portera encore très bien dans le futur grâce à, et je l'espère, à son nouveau président. Merci beaucoup. Thank you very much, President. And now, in Venice, there is a saying. I speak in Italian first, and then I try to translate. Articolo quinto, chi che ghischei ha vinto, which means whoever has the money always win. And now I'm going to give the floor to the person who has the money of Elisanne. Please, Jean-Max. C'est très simple, je crois que vous avez tous les documents sous les yeux. J'ai 2 casquettes à Elisanne. Je suis le président du comité directeur, le presidente del comitato di gestione, et puis je suis le trésorier. Donc aujourd'hui, c'est le trésorier qui
qui vous parle et qui va vous demander d'arrêter les comptes, d'approuver les comptes et de donner le quitus au trésorier. Donc, comme l'a dit Sylvie Carrega, je crois qu'on peut dire, et nous devons en être tous fiers, que la situation financière du réseau européen des politiques sociales est bonne et que vous l'avez sous les yeux, à la fois le bilan et la situation des comptes du réseau sont des éléments qui permettent d'envisager l'avenir et de réaliser qu'il y a d'énormes possibilités pour Elisane dans ses objectifs, comme Sylvie les a décrits en partie. Alors, je vous demande de regarder très simplement. Les cotisations restent à un niveau très important. Il y a de nombreux adhérents issus des différents pays européens. Vous avez 4 100 € de cotisation. Vous avez les deux comptes principaux du réseau, le compte italien Unicredit avec 32 455 €, le compte français avec 29 957 €, ce qui veut dire que le total de l'actif de l'association, et comme on se le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'associations impliquées dans la mouvance européenne qui ont un tel bilan. Donc, le total de l'actif, 66 512 €. Vous avez en dessous un ensemble de données qui retracent les différents bilans des exercices d'Elisane. Vous pourrez observer qu'en 2021, nous avions un excédent, et on avait approuvé les comptes à Bruxelles, nous avions un excédent pour l'exercice 2021 de 1 411 €. Et vous pouvez observer en bas de page que l'excédent de l'exercice 2022 est de 19 852 €. Donc, ces possibilités financières sont réelles, elles sont solides et laissent envisager un avenir potentiel très important. Les moyens d'action dont dispose Elisane aujourd'hui et à l'avenir, puisqu'à partir du mois d'octobre, il y aura une nouvelle présidence, et moi aussi, je me permets de dire à quel point il serait équitable et juste que ce soit à Roberto Ciambetti qui prenne la présidence, parce que sans la région du Veneto, ici et à Bruxelles, avec les équipes qui sont ici présentes et là-bas à Bruxelles et partout dans le bâtiment, la tâche d'Elisane aurait été beaucoup plus compliquée. Donc ça a été un soutien d'une efficacité extraordinaire, je n'ai pas peur de le dire. Donc voilà, exercice 2022, un excédent de 19 852 €. Je suis quand même, bon, je suis jamais fier de quoi que ce soit, il ne faut jamais être fier de quoi que ce soit, il faut faire du mieux possible dans sa vie. Donc, mais c'est quand même plaisant de transmettre un outil avec une situation financière comme ça. Alors, il y a des procédures à respecter, on va faire très rapidement. L'association étant une association de droit français en matière de bilan, il y a 3 étapes. Il faut arrêter les comptes, et c'est le conseil d'administration qui arrête les comptes, ici présent. Il faut approuver les comptes, et c'est l'Assemblée générale qui approuve les comptes. Et puis, il faut donner le quitus au trésorier pour lui dire, monsieur le trésorier, ben, vous avez bien travaillé, sans fausse modestie. Alors, c'est moi qui vais lancer la procédure. Sur ces 3 volets qui sont indispensables, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc la procédure est approuvée à l'unanimité. Et je quitte la place et je reviendrai un peu plus tard. Thank you very much indeed. And now I ask the Assessore Emanuela Lanzarin, Regional Minister for Health and Social Affairs, to take the floor. Please. Buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarci dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto a Bruxelles
ma soprattutto insomma è un piacere riavervi qui in Veneto, dove i legami con la rete Elisan sono legami molto forti, molto radicati e che hanno tessuto insomma relazioni importanti, e quindi ringrazio in particolar modo Sylvie e Jean-Max per non solo la presenza ma il lavoro insomma fatto in tutti questi anni. Mi è stato chiesto di fare un intervento breve tracciando un po' quelle che sono oggi i focus su cui siamo concentrati da un punto di vista sociale, sociosanitario, e quelle che sono le priorità oggi in itinere in Regione Veneto, che sono poi anche, ce lo siamo detto durante l'ultimo incontro, le stesse priorità e gli stessi problemi che condividiamo, però con ricette o strategie diverse in base chiaramente a dove ci troviamo e anche all'impostazione che abbiamo. Sicuramente i filoni che ci impegnano sono filoni che oggi non possono non tener conto del contesto dove viviamo, che vuol dire un contesto legato all'emergenza pandemica finita, 3 anni di pandemia Covid. Sappiamo quanto hanno influito sui nostri territori. Finita o quasi finita l'emergenza pandemica, è arrivata chiaramente la guerra in Ucraina, con le conseguenze, sappiamo, anche da un punto di vista economico, sociale, legate sicuramente a quelli che sono i problemi di materie prime, caro energetico, approvvigionamenti, insomma, che vanno a influire anche un po' in quello che è il sistema sanitario e sociosanitario della nostra regione, ma come insomma degli altri paesi. Però è chiaro che il nostro focus oggi è quindi proprio dettato anche da quelli che sono questi eventi, improntato su dei filoni ben precisi. Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, il filone è legato alla famiglia e quindi all'intervento rispetto appunto alle politiche delle famiglie, e quindi anche in un'ottica oggi di lettura di quello che è il contesto sociale, demografico che viviamo: invecchiamento della popolazione, forte denatalità, fragilità delle famiglie, quindi sempre più fragili, sempre più sole, quindi la necessità di mettere in atto tutta una serie di servizi a supporto della famiglia, e l'abbiamo fatto anche con l'ultimo piano regionale triennale che vuole indicare quelle che sono le politiche di supporto, ma soprattutto di accompagnamento rispetto a questo momento molto difficile. L'altro tema su cui ci siamo anche già confrontato è quello legato ai giovani, alle politiche giovanili, al disagio giovanile, potenziato e aumentato dal post-emergenza, post-Covid. In Veneto abbiamo realizzato, e oggi sono diventati strutturali, queste unità distrettuali che combattono il contrasto rispetto al disagio giovanile. Noi le chiamiamo UFDA, quindi con questo insomma sigla, che vuole proprio essere delle unità che sono di supporto, di accompagnamento in ogni nostro distretto rispetto a quei giovani, a quelle famiglie che devono affrontare situazioni di difficoltà, ma soprattutto situazioni insomma che potrebbero avere anche eventi molto più diciamo così gravi, e quindi con conseguenze molto gravi. Quindi un grande anche potenziamento, ma più che potenziamento una grande visione rispetto a quello che è il fronte dei giovani, del disagio giovanile, dell'accompagnamento dei giovani anche in quelle che sono poi le vicissitudini successive. Il tema degli anziani l'abbiamo affrontato anche questo molte volte, e quindi ci siamo confrontati anche su una legge che in Veneto è stata una legge che ha fatto un po' di apripista in Veneto, in Italia, ma anche poi a livello europeo, quella dell'invecchiamento attivo, ossia di far sì che i nostri anziani, che oggi rappresentano la popolazione più importante, invecchino in salute, ma continuino ad essere, come lo sono, una risorsa per le nostre comunità, e quindi con gli interventi anche mirati a questo, proprio legati a quello che è appunto la valorizzazione dei nostri senior, quindi le persone un po' meno giovani, le chiamiamo così ed è giusto chiamarle così,
come risorsa all'interno della comunità, ma anche nello scambio intergenerazionale, quindi tra quelli che sono le nuove generazioni e quelli che rappresentano invece il vissuto, la tradizione, la risorsa. Non posso non citare il grande impegno che abbiamo sul fronte sociosanitario, dettato anche dagli interventi oggi inseriti nel PNRR, quindi nel quello che è il piano di ripresa e resilienza nazionale, che vede in quel potenziamento della medicina territoriale di prossimità, quindi più vicina possibile alle nostre comunità, in cui si inserisce anche il concetto dell'assistenza domiciliare, che rappresenta appunto uno dei progetti su cui oggi si parlerà molto, e quindi uno di quei progetti di collegamento proprio nella parte territoriale, e della telemedicina, che è l'altro focus su cui oggi siamo molto impegnati, proprio per creare questo collegamento forte tra la parte prettamente ospedaliera e territoriale delle comunità, ma soprattutto in supporto anche di quella che è la popolazione all'interno delle nostre società, delle nostre comunità. Ultimo tema che tratto è quello dell'inclusione sociale, perché fa parte, non è solo uno dei pilastri fondamentali inseriti anche in quella che è l'attuale programmazione dei fondi europei, quindi l'FSE piuttosto che il FESR, su cui le politiche sociali del Veneto hanno fatto una programmazione molto ben dettagliata, ma perché anche qui il Veneto ha maturato un'esperienza e ha maturato sicuramente un know-how molto importante, con dei progetti che oggi sono dei progetti anche a livello nazionale, non solo i progetti di aumento di quelle che sono le capacità, le potenzialità e di quelle che sono le competenze delle persone, ma anche quello legato agli inserimenti lavorativi, tutte le attività e le iniziative legate anche alla tutela dei diritti umani, del contrasto alla lotta alla tratta degli esseri umani. Noi siamo capofila a livello nazionale di un progetto, il progetto Navigare, una rete network, sul contrasto proprio per quanto riguarda la tratta delle persone. Siamo i referenti anche del numero verde nazionale su questo, e su cui stiamo cercando appunto di mettere in atto delle politiche che vadano proprio in questa direzione. In aggiunta si è appena concluso anche il progetto Next to You, che è un altro progetto che vede Regione Veneto assieme ad altri partner europei, quindi in questa continua condivisione, scambio di competenza, scambio di expertise, ma anche di buone pratiche, perché poi parliamo di buone pratiche, con l'obiettivo di mettere al centro sempre la persona, che sia, e quindi ritorno all'inizio, che sia la persona della famiglia, quindi l'aspetto genitoriale piuttosto che l'aspetto legato ai minori, che sia la persona legata agli anziani, alle persone più anziane o alle persone più fragili, ai giovani, con sicuramente oggi il momento critico che stanno attraversando, oppure delle persone che oggi rappresentano sicuramente una fetta importante a cui deve essere rivolta la nostra attenzione, di tutela dei diritti umani, di tutela di quelli che sono i pilastri fondamentali, ma soprattutto quelle che vivono un momento di vulnerabilità e fragilità, quindi mettendole sempre al centro di queste politiche. Io ringrazio i partecipanti, ringrazio di nuovo il Presidente del Consiglio per l'organizzazione, per l'attenzione insomma, e la sensibilità, quindi il Presidente Ciambetti, che ha da sempre dimostrato su tematiche come questa, ma anche sulla necessità, l'opportunità di avere questa rete, di potenziare la rete, di avere questo scambio continuo nell'ottica proprio di accrescere quelle che sono le nostre competenze, il nostro bagaglio culturale, che diventa poi bagaglio anche programmatorio per quelle che sono i piani, gli interventi che tutti noi per il futuro dovremmo programmare per le nostre comunità. Thank you very much indeed, and let me thank also all the translators who are working very hard for us yesterday and today. Please, Ignacio Socias of the IFFD. Thank you, Ignacio.
Grazie Antonio. Vorrei iniziare ringraziando il Presidente del Consiglio regionale e l'assessore ai servizi sociali per aver ospitato questo evento e avermi dato l'onore di parteciparci e per inviare un caloroso saluto a tutte le delegazioni presenti qui oggi, sia di persona che online. Cities and regions, we know it very well, are the engine of the global economy and home to a growing majority of the world's population. In the face of increasing global challenges, from inequality to climate change, how can cities advance and inform more inclusive and sustainable models of urban development? We also know that the 2030 Agenda for Sustainable Development is a key instrument for it, as it recognizes the interconnectedness of contemporary challenges and the need for comprehensive and participatory approaches to address them. Cities and regions have this important role to play in pushing forward societal change. They are increasingly embracing innovation and novel technologies, and thanks to the concentration of people, ideas, and resources, they are leading the way towards solutions to global challenges beyond their own boundaries. Networks like Elisan play an increasingly crucial and recognized role in sharing global agreements, as we have seen already today. The importance of these networks in contributing towards a sustainable way of living for all is also part of the new urban agenda of the United Nations. The role of local and regional government is vital. This is the layer of government closest to the people, and it often has significant decision-making and spending power. With appropriate policies and supportive frameworks, resilient cities with improved housing and infrastructure can bounce back from the devastating impacts of disasters, including pandemics. The Sustainable Development Goals are the new urban agenda, provide the blueprint to implement these measures. So, responsive programs and policies that strengthen and support families reduce the risks that are brought about by crisis. They also allow individuals and families to flourish as they simultaneously contribute and respond to demographic shifts, migration, and urbanization. A systemic perspective that highlights how various factors and trends intersect and interact with one another is key to creating those appropriate responses. And this systemic approach needs to be at top of states' agendas to accomplish the 2030 Agenda and ensure that the Sustainable Development Goals are met. We have reached to know very well through the present and recent crisis that strengthening family supports leads to improvements in the social and economic capital of individuals and concurrently the well-being of communities and states. Through coordinating multi-level responses, all individuals, including the most vulnerable individuals worldwide, can be reached and assisted in realizing their rights, capabilities, and full potential. So it was the need to understand and face all this evidence
that led to the design and promotion of the Venice Declaration back in 2018. To give way to the Inclusive Cities for Sustainable Families project as a worldwide alliance, to reach and assist their rights, capabilities, and full potential. But the pandemic brought new realities and problems. The Venice Declaration was helpful for most of them, but it made us also realize we should incorporate the lessons learned during the pandemic. As I mentioned yesterday, it was, I think, surprising for all of us that when we concluded our meeting in Brussels some months ago, we all had the same two ideas in mind. We have a very good instrument, but we can make it better. We should make it a better instrument. Effectively seizing the opportunities and addressing the challenges cities and territories face would substantially improve their future outlook, and only that is more than enough for your region to join the project or to consolidate your contribution if you are already part of it. So my purpose today is for those of you who are already part of this project to ensure that it will help us all a lot if we really focus on seeing the good practices we have, what we have learned, how we can have new initiatives, new ideas. But also for those of you who are not part of this alliance, to consider this assembly to be part of it. That is, to sign the Venice Declaration. And let me just very quickly tell you some points that justify this. First, your territory is a key site where innovation and technological advancement happens. How can you be sure that families will fit into that technological environment? Our proposal is the new updated Venice Declaration. Second, the appropriate management of new technologies and data is crucial. We need new tools and methods for better knowledge management, and this is particularly important for enhancing the capacity to translate data into meaningful and relevant support to inform policy decisions. The collaboration among members of this project can help a lot to do this too. Third, housing availability and affordability remain under threat due to changing acquisition and rental patterns, including new forms of financial investment that see strategic opportunities for the conversion of volatile assets into physical ones in cities. And this challenges obsolete social housing measures which would have to be rethought to reduce social polarization and conflicts. I think it's enough to quote the city of Marseille, which I can see here, for instance, to realize how important learning from their experience can be. Fourth, urban settlements are essential hubs for both the implementation of global agendas and for citizens' engagement in policy decisions. While committed to providing a good life for their citizens, individuals can be pushed forwards behavioral and institutional changes that will benefit all,
taking an active role in global governance. Fifth, the fight for sustainability is greatly influenced by what happens in our environment. We need to learn from each other also in this point. Sixth, cities and city networks have a large collective power to act and to scale up solutions quickly and efficiently. Their influence can be significant, from supporting global commitments to providing efficient local solutions. The European Union has successfully created an environment of sharing of good practices between cities, both within and outside Europe. But obviously, all the work related to the Venice Declaration contributes in a decisive way to it. Seventh, this can be a very good way to avoid the risk of polarization within and among those territories. And eighth, the close linkage between space, services, and people is at the core of territories' capacities to respond to people needs and to manage new challenges in a wider context, beyond administrative boundaries and sectorial domains. A truly holistic approach is needed to optimize the provision of services and create an intelligent interaction between the city, the region, and its inhabitants, while maintaining or enhancing the quality of life. In all of the points I've just mentioned, communities should play a substantial role in reshaping their futures. Greater efforts will be required to fully anticipate the impacts that these trends will have and to determine how to help communities become more resilient in the face of these charges. Strengthening local administrations and empowering citizens will contribute to building urban resilience to new challenges and better protecting human, economic, and natural assets in cities, regions, and their surroundings. The future, of course, is not set in stone, and it's not easy to predict. But the present situation allows us to work for it in many ways. Some of them, and probably the most important ones for our work, are included in the Venice Declaration. I would say that it aims to foster discussion and helps policymakers, individual cities and regions, and individuals to choose the best way forward. Building territories that work for families requires this intensive policy coordination and investment choices. Regional and local governments have an important role to play to act now to shape the future of their development and create opportunities for all. I hope today we start a new commitment to make this task a bright reality for the future of all of us who are present here and of so many others from other continents who are joining and will join us in the future. Thank you very much. Thank you very much, Ignacio, for this huge work. So let me just remind you about the deadline for the monitoring report of the 31st of March, which is a very important deadline. Because time is very tight, I give the floor to the mayor of Fili. Please, I invite you, Mr. Christos Papous, to take the floor. Thank you. Ecco vicino. Prego.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση Grazie per l'invito. και λόγω του ότι τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά, παρακάλεσα τον φίλο μας τον διερμηνέα να κάνει μια διερμηνία για να αποδοθούν σωστά αυτά που θα πω. Siccome il mio inglese non è tanto buono, ho chiesto all'interprete di interpretare per me. Ο Δήμος Φυλής είναι ο Δήμος που δημιουργήθηκε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα. Il comune di Fili è il comune dove è nata la democrazia nell'antica Atene. Μετά στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ευρώπη και τολμώ να πω σε ολόκληρο τον κόσμο. Dopo è passata all'antica Grecia, all'antica Atene, all'antica Grecia e oso dire in tutto il mondo. Άρα με μεγάλη χαρά σας λέω ότι είμαι ο Δήμος που ξεκίνησε τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε ο Δήμος της Δημοκρατίας. Posso dire con grande gioia che siamo il comune che ha fatto partire la democrazia in tutto il mondo. Θα αναφέρω κάποιες πρακτικές που έχουμε κάνει στο Δήμο μας. Citerò alcune pratiche che noi abbiamo adottato nel nostro comune. Ένας Δήμος που αξιοποίησε μια περιβαλλοντολογική πρόκληση για καινοτομία στις κοινωνικές υπηρεσίες. È un comune che ha valorizzato un problema e l'ha trasformato, se non mi volete ne parlare, e l'ha trasformato in un vantaggio per i servizi sociali. Ο Δήμος Φυλής διαθέτει το μεγαλύτερο χιτά σε όλη την Ελλάδα. Il comune di Filippo possiede la più grande discarica in tutta la Grecia Και καλύπτει τις ανάγκες 5 εκατομμυρίων κατοίκων για τα απορρίμματα. e copre i bisogni di circa 4 milioni di abitanti per quello che riguarda i rifiuti. Προτεραιότητα του Δήμου είναι η ανάπλαση της χωματερής και η σωστή χρήση αυτής. La priorità del comune è di riqualificare questa discarica e farne buon uso. Όχι μόνο για τη βελτίωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, Non solo per migliorare l'impronta ambientale, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. ma anche per migliorare la condizione della vita dei propri cittadini. Η ενεργειακή και η υδρολογική ανεξαρτησία, καθώς και η εξάλληψη του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας, L'indipendenza energetica e idrologica, come anche l'eliminazione del fenomeno della povertà energetica, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου. sono le principali priorità del comune. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τις Εθνικές Αρχές και με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, In collaborazione con la Regione Attica, le autorità nazionali e con il finanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, η Φυλή έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στη χωματερή il comune di Filia ha installato dei pannelli fotovoltaici nella discarica και τη μετατρέπει σε πρότυπο ενεργειακό πάρκο e la sta trasformando in un parco energetico modello που διαθέτει φωτοβολταϊκά πάνελ 10 ΜΒ e che possiede pannelli fotovoltaici che rendono 10 MW di corrente. εκτός από την παραγωγή βιαερίου. Inoltre c'è anche la produzione di biogas. Έτσι δημιουργείται ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου στο Δήμο In questo modo si crea un polmone verde nel comune. με την ενέργεια που παράγεται οι δημότες θα έχουν δωρεάν ρεύμα Con l'energia che viene prodotta, i cittadini avranno l'elettricità gratis. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος μας δημιούργησε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα E per questo motivo il nostro comune ha creato la prima comunità energetica η οποία έχει στόχο να στηρίξει 800 ευάλωτες οικογένειες χαμηλού εισοδήματος il nostro comune ha creato questa prima comunità energetica che mira a sostenere 800 famiglie vulnerabili a basso reddito που κινδυνεύουν από την ενεργειακή φτώχεια. e che sono a rischio di povertà energetica. Για το λόγο αυτό πήραμε τα συγχαρητήρια από την DG Regio στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Per questo motivo abbiamo ricevuto anche dei complimenti da un ente dell'Unione Europea. Επιπλέον εξασφαλίσαμε άδειες 80 ΜΒ φωτοβολταϊκά σε εκτάσεις του Δήμου Inoltre abbiamo ottenuto delle licenze per installare pannelli fotovoltaici di altri 80 MW nello spazio del nostro comune. Και έχουμε κάνει τις ανάλογες ενέργειες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Abbiamo fatto anche altre azioni per riuscire a ottenere ad immagazzinare l'energia.
Στόχος και σκοπός του Δήμου μας είναι να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Lo scopo e l'obiettivo del nostro comune è avere uno sviluppo sostenibile Και ο Δήμος να είναι ενεργειακά αυτόνομος. affinché il comune sia indipendente dal punto di vista dell'energia Όλοι οι ευάλωτοι καταναλωτές να έχουν δωρεάν ρεύμα. e tutte le persone vulnerabili abbiano corrente gratis Και οι καταναλωτές που δεν είναι ευάλωτοι να πληρώνουν πολύ φθηνή τιμή του ρεύματος στο Δήμο, που είναι πλέον παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος. e alle persone che non sono vulnerabili economicamente abbiano il prezzo dell'energia a un costo basso perché il comune è il loro fornitore. Επιπλέον, καθαρίζοντας το βουνό της Αττικής στη Πάρνηθα, που ανήκει στα διοικητικά μας όρια, Inoltre, avendo pulito la montagna vicino ad Atene, che è la Parnita, δημιουργούμε με εργοστάσιο βιομάζας την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού νερού για την περιοχή του Δήμου μας. tramite la pulizia, con i prodotti della pulizia della montagna, noi abbiamo creato un stabilimento di produzione di biogas nel nostro comune. Στοχεύουμε να έχουμε ένα Δήμο ενεργειακά αυτόνομο, υδρολογικά αυτόνομο και να καταπολεμήσουμε από τη ρίζα την ενεργειακή φτώχεια. Puntiamo di avere un comune autonomo dal punto di vista energetico e combattere la povertà energetica. Είμαι σίγουρος ότι το ευρωπαϊκό μας δίκτυο, το Ελιζάν, Io credo che la nostra rete europea, Elisan, θα καταθέσει καινοτόμες προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. presenterà delle proposte innovative Στη Γενική Γραμματεία, sì, nella segreteria generale, που είναι στις 7 Μαρτίου, τελευταία ημερομηνία, che sarà l'ultima data di cui sarà il 7 marzo. και θυμάμαι το 7 Μαρτίου γιατί ήταν η πρώτη φορά που έγινα πατέρας πριν από 28 χρόνια, γεννήθηκε η κόρη μου. Mi ricordo molto bene la data 7 marzo perché è la prima volta che sono diventato padre quando è nata mia figlia un po' di anni fa. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Grazie Εύχομαι molto. τα καλύτερα. Να είστε καλά. E ringrazio e auguro ogni bene. Well done, Mayor. Congratulations, and thank you very much for coming with all the problems of airplanes and personal issues that you had. Well done for these projects on social innovation. So now I will ask Eliane Guiogou if she is Madame Guiogou. Est-ce que vous êtes online? Si vous êtes online, est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo pour intervenir si vous le souhaitez? No? Okay. Alors, we go to the next delegation, which is the Austria delegation, and I'm here asking to Stefan Hafner to come and introduce the video of Regional Councillor Beate Pretner. Thank you, Stefan. So hello, a very warm welcome to all of you, and I have to thank you for the invitation. I'm sad that Beate Pretner is not able to come. We have many appointments, and the regional elections will take place on Sunday, and because of that she was not able to come. She says many greetings to you, and she has provided a short video because currently not only in Austria and Carinthia, we are facing various problems after the crisis, after the health crisis, followed an energy crisis, and prices rose up. Many families, many people are facing problems, and the problems will get worse, like economists said. And we are providing various solutions for families, for people who are alone, especially elderly, poor people, often women who are alone, who are elderly, are facing various and really huge problems, financially problems, and especially housing, energy costs, and living
and groceries are the main points. And we want to connect with you. We want to see which problems you are facing and how you are solving them, and how we can solve them together to be better prepared in the future. Thank you. Thank you very much, Stefan. And so now the video of Beate. Dear members of Elisan, dear Elisan board, dear colleagues and friends, I'm happy to see that after the COVID health crisis, there are conferences in present on the regular basis again. Sadly, I can't be in Venice with you because I have several appointments I can't miss, and furthermore on Sunday there is the regional election in Carinthia. There are many things to talk about. One crisis follows after another, and we are facing constant change. Corona showed us how fast our constant lives and well-known conditions could change. Now that the health crisis seems to be over, there are many things to do. Our society, and especially our children, suffered during the crisis, and there is much need for psychological and therapeutical offers. Over the last year, price increased drastically. Housing, energy costs, groceries put pressure on families and households. People expect politics to answer. We are facing a lack of qualified personnel in nearly every working field and see the drastic effects, especially in the health sector. Medical and nursing staff is missing in Austria and other European countries. At the same time, we are getting older and lonelier, and every year there are fewer newborn. I'm looking forward, and I suggest to work together when we are facing this difficult task, and I am interested in the possible solutions you are currently working on. I wish you an interesting and productive conference, and I'm looking forward seeing all of you in person for the next Elisan board. Bravo. Well done. We are very happy to have had the opportunity to listen to the Regional Councillor Beate Brettner, and we wish her the best for the election. So thank you to the Austrian delegation and also to Christina for being here today. So now, without further delay, we have our guest of honor here from the region Kujawsko-Pomorskie, and I'm very proud and happy to give the floor to the President Piotr Kalbecki. Welcome everybody again. Already we have a possibility to meet yesterday. So let me introduce just a few words about my region, because if you accept, maybe will soon be the member of Elisan body. So I will be very warmly thanks to you if you accept our candidate. But so a few words about our region. In my region live around mostly 2 million people. So we are the center part of Poland, between, as you know, Poland, Warsaw and Gdańsk. We are located. Okay. So 2 million people, and maybe it's important to say that in my region was born Nicolaus Copernicus. So this year we have 550 years of anniversary of his born, and we promote him also in Veneto, because in Veneto, in Padua, but also Bologna, Ferrara, Nicolaus Copernicus was studied, and after he came back Poland and discovered some very famous revolution idea about solar system. So also from my country coming mother of Chopin, and also was born Lech Wałęsa. So the 3 persons we are very proud about them.
Of course, like everywhere, we have the same problem, social problem, family problems, like in every countries in Europe, I also think on the world. So the biggest is, of course, the population. What we see now in Poland, we still have less and less born each year to each year. That is very big problem. I don't know why, because we develop very fast in economic board, but people decide to have no child. So that is something what we have to change. I know that in France, in Italy, you haven't the same problem so deep like we have in Poland now. So it's something what we have to learn from you and to understand our situation and improve your experiences in my country, in my region, in this politics. So the population is the biggest problem now, in my opinion. Also, in this way, we have oldest and oldest population. And in this area, we try to help to old people, to seniors. So we are very active now in this area. So we, for example, in the past 6 years, we built 200 homestay for day for old people in my region. Of course, it was funded by European funds, but it's amazing changing. It was never necessary to have it in Poland before, in my region also, because we changed the structure of our family. Before we have multi-generation families. Now it's changing, and at home stay just one generation of family with the child. The grandmother, grandfather stay home. They are alone, and we organize for them places to spending their time. I suppose also is the same in I know that's the same in Europe. So many different problems. As I understand, we can share with Elisan and try to find an answer and improve our project in future. Yeah, we are very active on the European bodies, European Committee of the Regions, so I am the member like Roberto Ciambetti. We try to fix our collaboration, so we are active now in 3 international projects. One of this, which is called name CARIS, is we are the leader. In 3 others, social, we are the members, but we are active also in 10 others. So we collaborate quite with a lot of regions from Europe, and that is very fruitful for me, and I think in this way we make a good decision, better decision in our competition. So let me introduce also Adam Szponka. He's the director of our regional institution for caring the people for social issues. It's a quite a large institution, and he, I think, explain you some kinds of our activities. So thank you very much for invitation. Congratulations, Sylvie, for your great job. 6 years, it's quite a lot. So I'm sure that now Roberto will change you to active and to develop and be stronger and stronger for Elisan body.
And congratulations to Treasure for wonderful results, financial results. It's good to have a good treasure, and finish the year with a so good crop. It's also maybe because we try to be the number of Edison, because you don't lose money and good invest. Thank you very much. Dobra. Mogę prosić o prezentację? La presentazione possiamo farla accendere. Yes, hello everybody. I change language. I speak my presentation in Polish because I think that it was faster than in English. And next please. Okay. Jak powiedział marszałek Załbecki, przyjechaliśmy do państwa z Torunia, miasta, w którym urodził się 550 lat temu Kopernik, który dokonał dużej zmiany, dużej rewolucji. Come ha già detto Marshal Załbecki, veniamo qui da voi, dalla città di Toruń, dove è nato Niccolò Copernico, un personaggio che ha rivoluzionato il mondo della scienza. Cerchiamo di seguire il suo esempio. Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. My jako instytucja idziemy jego tropem, gdyż chcemy wstrzymywać niekorzystne aspekty społeczne, a ruszyć te, które są pozytywne i dokonują dobrej zmiany. Niccolò Copernico ha fermato il Sole e ha mosso la Terra. Anche il nostro centro vuole fare una cosa simile, vuole fermare le tendenze negative dei problemi e vuole far muovere sempre di più aspetti positivi e idee positive. Jestem umysłem ścisłym, analitycznym, więc muszę zacząć od jakichś cyferek, które zobrazują sytuację, o której też mówił pan marszałek przed chwileczką. Io sono abbastanza, diciamo, preciso, analitico, perciò passo ai numeri. To jest slajd przedstawiający piramidę wieku, jednakże nazwa ta dzisiaj nie jest adekwatna do sytuacji, którą znamy, gdyż nasza piramida zmieniła się, przyjęła kształt grzyba. Allora, questa, come vedete, questa diapositiva ci presenta la piramide delle età. Purtroppo non è più una piramide, ha perso il suo... Ah, scusa, sì. Ha perso la sua forma originale, adesso assomiglia più a un fungo non a una piramide. Bardzo lubię ten slajd, gdyż on obrazuje szereg aspektów i problemów społecznych, które nas otaczają, czyli malejąca liczba dzieci, rosnąca liczba osób starszych, efekt podwójnego starzenia się. Są to wyzwania, które stoją przed nami, przed naszym pokoleniem. A me piace tanto questo diagramma perché illustra molto bene diversi problemi, cioè i problemi di di poche nascite, i problemi legati alla società sempre più anziana. Przygotowałem dla państwa krótką prezentację, tam jest kilkadziesiąt slajdów, ale przedstawię tylko te najważniejsze aspekty i wybrane, którymi możemy się pochwalić. Ho preparato per voi questa presentazione dove ci sono varie diapositive. Io parlerò solo di aspetti più salienti, così da non annoiarvi, vi parlerò solo di alcuni aspetti scelti. Next slide, please. Kujawsko-Pomorska Teleopieka jest to projekt, który przygotowaliśmy, aby zabezpieczyć potrzeby naszych seniorów. Wdrożyliśmy na rynek bardzo proste urządzenie, które poprawia komfort i bezpieczeństwo życia osób starszych. Allora,
teleassistenza della regione di Kujawia e Pomerania è il nostro progetto grazie al quale forniamo teleassistenza ai nostri anziani. Abbiamo realizzato dei braccialetti della vita per i nostri anziani grazie ai quali riusciamo ad aiutarli il più presto possibile. Oprócz wdrażania rozwiązań cyfrowych powiązaliśmy to wsparcie z pomocą sąsiedzką. Oltre a implementare dei dispositivi, a utilizzare dei dispositivi elettronici, abbiamo scelto di rafforzare anche i servizi di assistenza di buon vicinato. W teorii wydaje się to wszystko bardzo proste, jednakże mamy tutaj do czynienia z połączenia nowoczesnych technologii z osobami starszymi, które często są niechętne i bardzo często zamknięte na nowinki technologiczne. In teoria questa idea sembra abbastanza semplice, tuttavia stiamo parlando di connettere le persone anziane utilizzando nuove tecnologie. Ricordiamo le persone anziane che spesso sono restie all'utilizzo della tecnologia o sono addirittura chiuse a qualsiasi novità. Pracujemy nad tym przedsięwzięciem od 2015 roku, cały czas usprawniając je, poprawniając oraz wdrażając kolejne elementy. I co ważne, jest to przedsięwzięcie, które łączy projektowo nasze regiony, gdyż razem chcemy realizować projekt, o którym było wcześniej powiedziane, czyli CARES. Stiamo lavorando su questo progetto dal 2015, stiamo continuamente migliorando sia la tecnologia, stiamo implementando utilizzando nuove risorse. Inoltre questo progetto è un progetto che ci accomuna, ne stiamo lavorando insieme alla Regione Veneto nel quadro del progetto CARES. Przeszliśmy długą drogę. W międzyczasie mieliśmy dużo wątpliwości etycznych, trochę moralnych, dużo rozmów z informatykami, którzy posługują się swoim specyficznym informatycznym slangiem, a dzisiaj do naszego projektu dokładamy kolejny element, jakim jest telemedycyna i rozmawiamy tutaj z Uniwersytetem Medycznym, czyli Collegium Medicum w Bydgoszczy. Allora, abbiamo fatto tanta strada per quanto riguarda questo progetto. All'inizio eravamo pieni di dubbi, anche etici e morali. Poi abbiamo dovuto affrontare incontri con il personale informatico che parla un linguaggio veramente molto slang e non sempre comprensibile per comuni mortali. Però abbiamo superato tutto quanto e attualmente stiamo implementando questo progetto. Stiamo introducendo nuove soluzioni per quanto riguarda la telemedicina in collaborazione con l'Università di Bydgoszcz. Next slide, please. Zbiór wszystkich doświadczeń. Next. Zbiór wszystkich doświadczeń pozwolił nam stworzyć 3 filary takiego telecentrum, czyli senior, osoba, która korzysta z naszego wsparcia, centrum, czyli druga strona opaski i urządzenie, które zabezpiecza osobę, czyli bransoletka życia. Allora, il nostro programma è composto da 3 pilastri, praticamente. Il primo è la persona, cioè l'anziano, che è destinatario dell'assistenza. In seguito abbiamo il centro di teleassistenza e alla fine abbiamo il braccialetto della vita che permette il monitoraggio della persona. Każdy z tych aspektów jest dla nas wyzwaniem,
Po pierwsze, musimy przekonać osoby starsze, że ta opaska jest im potrzebna, czyli musimy namówić ich do ładowania tego urządzenia, co nie jest takie proste. Po drugie, musimy technologicznie zapewnić i zabezpieczyć i przekonać seniorów, że używanie tego urządzenia może uratować im życie. Allora, qua incontriamo parecchie sfide. La prima sfida sono gli anziani. Dobbiamo convincere i nostri anziani di utilizzare questi braccialetti. La seconda cosa, dobbiamo fargli capire che il braccialetto è un salvavita e che bisogna anche ricaricarlo. Okay, next slide. The last. Next, please. Okej. Bardzo się cieszę, że w deklaracji weneckiej pojawiły się zapisy dotyczące i teleopieki, i telemedycyny oraz wykorzystania nowoczesnych technologii. Sono molto felice che la Carta di Venezia contiene dei paragrafi relativi alla telemedicina e teleassistenza. Mamy pełną świadomość, że żeby zabezpieczyć potrzeby społeczne osób niesamodzielnych, wymagane jest połączenie nowoczesnych technologii z człowiekiem. Noi siamo ben consapevoli che per assicurare alle persone diciamo tutti i servizi di telemedicina li dobbiamo connettere al meglio e farli utilizzare le nuove tecnologie. Dzisiaj do naszego telecentrum dokładamy kolejne puzzle. Jest to wątek kardiologiczny, repozytorium danych cyfrowych, które też stanowi bardzo ważny aspekt zabezpieczenia osób starszych. Czy pracujemy nad uruchomieniem badań przeciwdziałających Parkinsonowi? Attualmente aggiungiamo dei nuovi puzzle ai nostri servizi di telemedicina. Abbiamo aggiunto una cosa che si chiama busta digitale e il repositorio, poi aggiungiamo anche dei servizi legati alla sorveglianza legata alla cardiologia e al Parkinson. Tutaj postawię kropkę, bo czas się skończył, a prezentacja ta stanowi preludium i zaproszenie do Torunia, abyśmy mogli dalej kontynuować naszą dyskusję i wymieniać się praktykami. Qua metterò il punto, la mia presentazione potrebbe ancora durare tantissimo. Prendiamo questa presentazione come uno spunto, uno preludio e anche un invito per continuare questa discussione a Toruń. Grazie. Thank you. Well done for all this project. Thank you very much to the Polish delegation. So we'll check now. Ezan, are you online? Monsieur Dujardin, êtes-vous en ligne? Otherwise, no. Okay. Mrs. Chavanon, are you ready? Otherwise, devo attivare l'audio? Anne-Marie, est-ce que tu es prête à intervenir ou on fait intervenir la ville de Rotterdam? Oui. No? Okay. Anthony Polychronakis, I'm very proud and happy to have the city of Rotterdam here today. I will just ask you to be quite brief because the agenda is very tight and we have to close the meeting for the interpreters, but we are very happy to count with your collaboration and inputs. Thank you, Anthony. Hello to everybody. I have a presentation, but I don't think I will use it regarding the time, so I will make it very brief. First of all, I'm very honored to be here. Most of you know me. My name is Antonios Polychronakis from the city of Rotterdam, but obviously Greek name.
First of all, I would like to thank our host here, Mr. Giambetti. Thank you very much for this event, organizing this, and also to Emanuela Lanzarin, and of course to Anna Maria Cosatini, who organizes this with Elena Cutopassi, Antonio Francini, so many people are involved here. And of course, also the Elisan and Sylvie Carregar and Jean-Marc Strulli. Thank you very much for all the years that we work together. I'm a member just of the expert committee. We try to help and support the Elisan organization. And we try to make some advices or to share from the board of experts the experiences we have in other cities than only the member cities. So I'm very pleased that Torun and Mr. Kalbecki is also here today as a special guest, and to share your concerns with also with the experts, because it is indeed a common problem. And Mr. Ignacio Socias also, and the city of Filis of Mr. Papous, as he told you that the green and the energy problems, they are a concern for all of Europe right now. And regarding the family issues, let me tell you one thing from our experience, what happened in our city. To finish with that, just as an example of what might happen in a big urban place where families had to live together, as Mr. Socias said, is that in 2013, in my city, that is 10 years ago almost, one woman died, a woman in her 80s, and her name was Beb de Bruin. And Beb died in her 80s, but it was one of the biggest problems for our politicians and our mayor and the vice mayors. Why? Because when she died, she was found, I think, by some neighbors, and she was dead alone for 10 years in her apartment. And nobody of the system, of the city, knew it, and she also had one daughter, Beb. And she had no contact with the daughter, so the daughter did not contact her in 10 years. And the system didn't know it because she had a retirement fund, and it was paid, her bills were paid automatically. So the city council decided, and our mayor, that we have to do something. But to do something, you have to start to think about innovation. And if you have to do innovation, you have to do what the ancient Greeks said. And they said, and I saw it when I was last year in Delphi, in the pronaos of the temple, you have written, gnothi seafton. It means that you first have to know yourself, what your current situation is, what we are doing now, what is going wrong in order to innovate. And the gnothi seafton in my city, they used it by thinking, what is the situation now? And with loneliness, they didn't know, and with isolation, total isolation of people. So my vice mayor decided to, gnothi seafton, to know what is going on now, is to contact all the citizens of the city of 630,000 people, all the people of 75 plus. And these were 20,000 elderly. And how can we contact that? But the city is too small for it, the civil servants, so they decided to educate, to instruct students, informal carers, people, volunteers, with questionnaires, and to contact all the 75 plus people. And I think they reached 13,000 people at home with a questionnaire, and they asked all kinds of questions about poverty, about loneliness, about health, what is your current health. And there were 4 issues in the gnothi seafton approach that were a priority. The 4 issues were health, it was loneliness, it was housing, and it was care.
So these 4 pillars, we started to start all the projects in it. And the program they started on the 4 pillars was called Older and Wiser. And I will stop here because we don't have that much time. But if you have ever some questions about it, or if you want to see more about this approach, which we finished last year, it was a program of 4 years, where they did thousands of interventions on vitality, for example, on lifestyle, and a lot of things. So thank you very much, and we will speak to each other the coming day. Thank you. Thank you very much, Anthony, from the expert group of Elisan, and for your work within the city of Rotterdam and Inspiration for Project. So now I give the floor to Anne-Marie Chavanot from the Council of Europe, General Assembly of INGO Commission on Health and Social Crisis. Anne-Marie, you have the floor. Merci infiniment, Elena. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous de m'accueillir, même si c'est à distance, ce que je regrette évidemment infiniment. Remercier le président de l'Assemblée régionale, Madame Lanzarine, les responsables de l'Elisan. J'ai toujours de très grande qualité, qui est celui de la déclaration de Venise. Alors, les intervenants d'hier et d'aujourd'hui, les interventions, je devrais dire d'hier et d'aujourd'hui, ont présenté le cadre conjoncturel et également, pour certains, à l'instant, des exemples tout à fait remarquables. Le monde est frappé par des crises environnementales, sociales et politique, j'ai compris plusieurs d'entre vous que l'évolution sociale était également, économique et sociale, était également très, très difficile à laquelle il était très difficile de faire face. Et j'étais frappée de voir que, notamment, nous avions les mêmes problèmes dans tous les pays. Je pensais, par exemple, que le manque de médecins était de spécialité française, et je me rends compte qu'elle est partagée par le pays. Alors, nous avons pour objectif les objectifs du développement durable. Nous avons l'objectif 11 et 3 notamment, l'ODD 3, 11 qui est de faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, résilients et sûrs et durables. L'ODD qui est de vivre en bonne santé, de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Si je ne suis pas avec vous, c'est parce que je suis auprès de ma mère qui a 101 et assez faite par plusieurs d'entre vous, notamment par plusieurs d'entre vous. Et Monsieur le maire de Filly, je suis heureuse d'apprendre que votre ville est la ville d'où est née la démocratie. Nous avons clairement beaucoup à apprendre de vous également. Nous aurons il y a exactement un an, d'abord je devrais rappeler ceci, le mars, nous avons organisé un séminaire en marge de la session de l'environnement avec la participation remarquée du président Ciambetti. Et c'était sur The Crossroad of Sustainability, Climate Change and Health, Practical Approaches, Lessons for the Post-Covid Cities. Alors, nous avons le sentiment que nous sommes dans le post-Covid, mais l'impact est terrible. Et vous l'avez tous dit, donc il nous reste énormément à faire. Notre mission
a été particulièrement fructueuse et je vous remercie. Je remercie particulièrement la vice-présidente Elena Courtopassi et je voudrais vous dire également, dernière chose, que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, qui est, comme vous le savez, l'un des piliers, qui est le pilier des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe, en train de réviser tout ce que vous avez dit, tous les exemples qui ont été présentés et tous les appels que vous faites et comment dire, la feuille de route que vous proposez, j'essaierai de m'en faire l'écho. En tout cas, j'espère que nous pourrons continuer à cheminer ensemble. Et je remercie encore une fois de cette invitation. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci beaucoup Anne-Marie. Il y a des problèmes. Merci beaucoup Anne-Marie. Il y a des problèmes de connexion. Nous te félicitons pour le travail accompli et nous serons heureux de pouvoir continuer le travail entamé par cette commission. Donc bravo et félicitations. Bravo. Vous n'avez rien entendu. Si, on a entendu, mais il y avait des interruptions. Bon, maintenant, je donne la parole, s'il est en ligne, à ESAN, au réseau ESAN, Léon Dujardin et Nick. C'est des félicitations pour ces activités, tout ce que vous réalisez pour un monde plus humain. Et puis aussi, déjà, merci à Mick d'être ce jeune présent qui va compléter ce que je vais vous dire. À l'initiative, comme je l'avais dit, à Elena Courtopassi du réseau ESAN, en partenariat avec la Fédération du Secours populaire français à Metz, un premier campus solidaire a réuni une trentaine d'étudiants venus de différents pays d'Europe, accompagnés des associations membres et partenaires du réseau. Alors, l'Association pour la solidarité en Belgique, des étudiants en Belgique, la Solidarité populaire grecque, le Secours populaire français, l'Association nationale des étudiants en sciences et en technique des activités physiques et sportives en France, l'association Arci en Italie, le Secours populaire de Wallonie à Bruxelles, l'ONG en Allemagne, TWSD pour être bref, et enfin notre jeune des Pays-Bas qui va intervenir après. Il exprimera justement ce qu'il a vécu de ce campus. J'ajoute l'importance, justement, on l'a évoqué, mais de développer la solidarité, pas seulement pour, mais avec les jeunes, et de les écouter, pour qu'ils soient co-organisateurs. Dans un premier temps, un professeur de l'université de Hanovre a présenté une étude comparative portant sur les années 2018-2021 et il a mis en évidence les difficultés rencontrées par de très nombreux jeunes en matière de logement, d'alimentation, de santé, de transport, de frais d'inscription. Même si des différences apparaissent d'un pays à l'autre, beaucoup d'étudiants ne peuvent être soutenus par leur famille. Les bourses restent très insuffisantes. Les difficultés sont accrues pour les étrangers et les migrants. On constate aussi un nombre croissant d'étudiants obligés de travailler et d'autres de s'endetter. À la suite, Madame Fanny Lacroix, responsable des programmes Erasmus à la Commission européenne, a présenté l'ensemble des possibilités offertes. Un dialogue alors s'est engagé sur les freins à l'accès à ces opportunités.
La représentante du programme Erasmus a évoqué des voies possibles pour favoriser plus d'inclusion et on peut compter sur elle. Une table ronde ensuite, le deuxième jour, a consacré l'engagement, animée par Madame Anna Rourka, l'ancienne présidente de la conférence des ONG du Conseil de l'Europe, avec 4 intervenants, bénévoles au vécu très différent. Elle a permis de faire ressortir l'expérience humaine très riche que représente l'engagement pour chacun. J'ajoute, on l'a évoqué, le rôle des citoyens, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils soient invités à s'engager avec nous. Dans le cadre de l'atelier, Léon, les étudiants ont pu concevoir des projets de solidarité à construire ensemble. Léon, Un ordinateur pour tous, pour lutter contre la fracture numérique en invitant les bénéficiaires à agir pour la solidarité. Stud Home, pour regrouper dans un espace menu par les étudiants toutes les informations sur les aides et services, là où ça n'existe pas. Et puis, écoutez-moi, un lieu d'écoute confidentiel pour ceux qui sont en souffrance psychologique ou victimes d'abus, de ségrégation, de discrimination, de racisme. Au terme de ce travail collectif, les étudiants ont souhaité se constituer en réseau pour s'accompagner mutuellement et donner corps à la suite de leur projet. En s'appuyant sur cette première expérience, il a été envisagé la perspective de renouveler ce campus solidaire européen dans d'autres pays européens. Et justement, plusieurs mois après, lors d'une réunion d'évaluation, cette année, en visioconférence, a été décidé justement de préparer un nouveau campus, non pas de 2 jours, mais de 4 jours, du fait des langues, et qui aura lieu en 2024. Donc, avec l'association française et sportive des étudiants, il est aussi envisagé de proposer à la conférence des ONG, au Conseil de l'Europe, un comité sport et droits humains. Je donne la parole à Mick. Mick, can I Yes. just ask you to be First brief of all, because we are late thank on you the everybody agenda. that I could be here. I'm very grateful for that I could participate. And now I'm gonna tell very briefly about my experience with the other students from the different countries. It was a very enriching experience to talk to different persons from different countries. It's to see the similarities and to see the differences, and it's very interesting to know more about the land of people, the history, the other cultures, and how they look to the world and how they face problems. And as I'm very interested in different cultures, it was for me a very beautiful experience and very enriching, like I already said. And I learned a lot of it. And yes, that's all I can say. And that I'm very grateful for it. And I want to thank you everybody again. And thank you, Leon, for having me here. And yes, that's my word. Well done, Nick. Well done, Nick. Thank you. Well done, and I hope your example will be followed by many other students. So well done. So Miltos is General Secretary for the Protection of Minors in the Court of Appeal of South Aegean Region, Greece. Perhaps if Nick close the microphone, I can find also my, yeah. So I try to share my screen just to give you information about the place, the region of South Aegean. And here we are. I'm coming from Syros Island, from Cyclades.
It's the administrative center of all the South Asian region, and is really very, very old. Perhaps you have heard about the civilization of Syros and Keros from Proto-Cyclades civilization at the early Bronze Age of 3000 years before Jesus. And here, as Anthony started to speak about philosophy, I have to introduce the simplicity of living and housing of the philosopher of Pherekides, that it was the teacher of Pythagoras, and he was living in a cave at the northern path of Syros. And this is our organization, is running from Ministry of Justice, and is combined with the Court of Appeal of South Aegean. We have created local networks here with municipalities, with social cooperatives, with the hospitals and also the social services of South Aegean, and with the multidisciplinary team that we are dealing all the prosecutor's office. We support families that they need help or to prevent victimization and to deal with juvenile delinquency. And obviously, we work also with schools for prevention programs for bullying, drug addiction, sexual abuse, social emotional learning, and school mediation. And we have created a health promotion network of the Cyclades and also to the Deccanese with a lot of public and private not-profit organizations. And with this role, I participate also, and thanks for that to Anne-Marie Sevanon, to the as expert to the Council of Europe at the Committee of Environmental and Sanitary Crisis, and we have done, especially in the COVID period, a lot of interventions. We belong to the Ancel network that with Altera Vita and a lot of universities, schools, and organizations from all over in Europe, we have run Erasmus Plus projects, and especially for social emotional learning. This network aims to implement life skills in a holistic way and to support schools to develop their students' social and emotional skills and to involve also families and the whole community process. We have developed partnerships across Europe. We try to advocate a common European strategy about life skills and to influence policies at the national and European level for schools, universities, communities, and organizations. And of course, to raise awareness about, among the public and empowering children and young people, as well as parents, teachers, and stakeholders, professionals, how to achieve and to implement life skills in an holistic approach in their communities. When we speak about those life skills, we speak about self-awareness, self-management, social awareness, relation skills, responsible decision makes. And we had created an Ancel platform that is a digital platform for e-learning, and all those universities, associations, municipalities, etc. We work more than 3 years now, and we have implemented different projects. You can see here that the input of all those are available e-courses that we have already done with different Erasmus Plus projects, and are free in a lot of different languages in Europe dimension, of course, to implement and to take consideration what is this. And just to stay in an ancient philosopher Aristotle that says a long time before that educating the mind without educating the heart is no education at all. We try to see now in our era how we can implement it. We had a great
a cooperation with the University of Rotterdam. 4 students of Rotterdam came here in our country, in our region, and with the design thinking process, Stanford School's prototype, we have created finally a new working group inside ENSAP, and with the combination of ENSAP network for well-being and social emotional learning, actually we're really very happy to show you what we think and we believe to going on with all this process. Obviously, you will have the presentation after, and there you will see the platform that I'm speaking about with the presentation of different projects. Miltos, we don't see the presentation, but we hear you very well. So just finish what the main proposals. Yeah, especially after the invitation that we had to come today to the Elisan Assembly, we have a new proposal for another Erasmus Plus that we will implement with 5 partners from our ENSEL network for cyber security educator for adults education in digital environment. That is inside the European framework for the digital competencies of educators. And it is really very important, like good practice for the security inside organizations, inside LAN providers, how we can give access to individuals to be cybersecurity educators. And the last, perhaps after the invitation, we want to cooperate with new projects with partners from ENSEL and Elisan network. Obviously, to participate in the annual assemblies as members, cooperate for thematic workshops for the social needs and social inclusion in Europe, cooperation with local and regional authorities, co-creation of a database of good practices for the member of the 2 networks and the social authorities of the EU, disseminate all those kind of educational tools that we co-create in different e-courses with presentation, obviously, and with our pleasure of Elisan network in the ENSEL digital platform that we have already created. I'm sorry that we didn't had the opportunity. Don't worry, because we will send the slides, so everybody will have them. The essential points is that we got all the proposals that you made to the network on behalf of the role that you have on South Asian Court of Appeal. So thank you very much, Miltos, and I really do hope that Elisan network will collaborate in those projects. Well done, well done. Well done. Now, without further delay, we will introduce another member of the expert committee, who is a full professor and director of the Polybienestar Research Institute of Valencia, Jordi Garcés. He is he thanks very much the President Ciambetti for the invitation. He thanks very much Sylvie Carrega and the presidency of the Elisan network. And now we have a video that will present a little bit the collaboration proposals from the Polybienestar to the Elisan network. Buongiorno cari amici di Elisan. First of all, thank you very much for letting us to participate in this Elisan assembly. And congrats to Elisan
for the long and successful route and trajectory along these two last decades. Well, my name is Jorge Garcés. I am full professor at the University of Valencia. I'm director right now of the Polybienestar Research Institute. Polybienestar is a large institute belonging to the University of Valencia with 12 associate units belonging to 12 universities along the state of Spain. And we are right now celebrating the 10th anniversary of the Polybienestar, where we reach more than 100 research projects funded by the European Commission. And well, again, we are more than delighted to continue collaborating with Elisan Association. Thank you very much to Elisan for letting us to share the extraordinary vision of Europe, of this association. And thank you, of course, to my partner, mon ami, Elena Curtopassi, for handed us along this trajectory in the last years. Thank you very much. Sorry. At the end of this meeting, on behalf of the President Carrega and Mr. Ciambetti, allow me to offer our condolences for the victims of the disaster, the train disaster yesterday in Greece. So many young students who died. And I think that our pain is sincere and great. At the end of our meeting, I ask Jean-Max to close this morning. Je vais être bref. Ces 2 jours ont été très intéressants. Ils démontrent que partout en Europe et partout dans le monde, les hommes politiques, les experts partagent la même analyse sur les priorités permettant l'inclusion durable des publics en difficulté. C'est une richesse extraordinaire parce que face à la gravité de la crise, qui était imprévisible et qui revêt des proportions extraordinaires. Attention, ce n'est que le début. Des populations entières vont connaître d'énormes difficultés, au premier rang desquelles les difficultés alimentaires vont jouer un rôle très important. Mais cette richesse, d'une part des experts que j'ai entendus dans cette salle et sur l'écran, cette volonté très puissante des politiques de s'attaquer aux problèmes, pour moi, c'est une grande satisfaction. Ça laisse augurer devant des difficultés majeures, sachez-le, des difficultés énormes qui attendent les responsables politiques et les États, les villes et les collectivités territoriales. Il y a une vraie richesse d'entreprise et d'imagination. Pour le reste, sachez donc, ça a été dit, mais je le redis, en ce qui concerne Elisan, donc, nous allons mettre en route la procédure qui permettra de désigner un nouveau président d'Elisan en octobre. Donc, nous allons lancer l'appel à candidature. Vous avez très bien compris que c'est une élection démocratique, mais que devant son implication, devant le rôle du Veneto et du Conseil régional dans Elisan, il y a une évidence, c'est que Roberto Ciambetti devra prendre la présidence d'Elisan. Il y a une des formalités de candidature et des formalités d'élection,
Mais à l'arrivée, sachez que nous aurons une chance extraordinaire, en quelque sorte, de revenir aux origines, de revenir en Italie, dans ce Veneto qui nous est à tous très cher, et à Bruxelles, où il y a une organisation d'une solidité qui permet de garantir un avenir radieux, dans un contexte, je le répète, extrêmement difficile, mais avec des développements qui seront très utiles à l'ensemble des collectivités politiques d'Europe. Elisanne, c'est le porte-voix et la ressource d'expertise des politiques sociales européennes. Donc là, on créera à partir du mois d'octobre des conditions très favorables. On va tourner une page, on va ouvrir une autre page, mais on va créer des conditions très favorables pour que les actions d'Elisanne se développent. Voilà. And now, President Ciambetti. Allora, grazie intanto per questa intensa giornata di lavoro. Personalmente ringrazio anche per le belle parole che ho sentito da tanti amici, Sylvie, Jean-Max, Ignazio, Piotr, quindi veramente grazie anche da un amico, ormai siamo diventati anche amici frequentandoci da un po' di tempo. Elisanne, secondo me, è veramente un luogo dove realtà a livello europeo, e possiamo dire anche oltre, lavorano insieme, progettano insieme, creano partnership per partecipare a a programmi europei. Quindi è veramente un luogo dove si lavora con un linguaggio europeo a favore dei nostri cittadini, a favore delle nostre amministrazioni. Quindi io veramente ringrazio anche tutti quelli che ci mettono il loro tempo, la loro professionalità, a partire da Elena Curtopassi, che è fondamentale appunto per quello che noi riusciamo a fare in tante altre anche opportunità e occasioni. Quindi veramente grazie. Grazie anche per le belle parole in vista del prossimo ottobre. Io naturalmente mi confronterò anche con la mia struttura, perché comunque se prenderò la presidenza voglio farlo anche seguendola bene, gestendo al meglio appunto questo know-how che abbiamo creato in tanti anni di lavoro assieme, ricordando anche l'amico Remo Sernagiotto che eravamo in giunta insieme quando diventò presidente di Elisanne, prima di poi passare al Parlamento europeo, ma l'impegno che ci mise e l'attività che venne fatta da Remo a livello europeo fu importante per quegli anni anche per Elisanne. Poi appunto Silvia ha proseguito su questo solco. Quindi da parte mia grazie veramente. Chiudo qui perché dalle mie parti, e voglio vedere chi traduce adesso come farà, prediche corte e salami lunghi, ed è tempo di andare a mangiare. Prego.